Dakle, novi roman Seada Mahmud Efendića u podnaslovu stoji hipnogogična autobiografija kao noćna mora. Roman sastavljen od izmišljenih priča nadahnutim stvarnim događajima od začeća do samrtničkog izdaha. I na izvjestan način ovaj podnaslov i na poetski način zapravo ukratko predstavlja roman i ono što nas čeka unutar njegovih konica. Mahmud Efendić spada u red najproduktivnijih autora bosanskog jezika sa velikim brojem objavljenih romana, knjiga, eseja i drugih književnih oblika i jednako tako pripada onoj grupi književnika koji svoju popularnost ne temelje na dnevno-političkim komentarima, kolumnama, blogovima i sl. Njegov rad poznaju istinski ljubitelji knjige i užitka u čitanju, a oni znaju da se radi o autoru romana velike umjetničke vrijednosti. Svojim romanima Mahmud Efendić ne podilazi širokim narodnim masama jer ne piše laganu literaturu. To su veoma ozbiljni romani oblikovani u maniru zrelog modernizma, zahtjevne kompozicije i poetskog jezika. Roman koji danas promovišemo, Tamo gdje lektori umiru, nije roman kroz čiju ćemo strukturu proći lagano. Moramo mu posvetiti svu svoju čitalačku pažnju i znanje i opet će nam mnogo toga promaknuti, te ćemo mu se morati vratiti najmanje još jedanput. U prologu sasrećemo sa naratorom čije pripovjedanje u prvom licu uspostavlja jednu od fabularnih linija ovoga romana, autopoetičku i metanarativnu, a što će biti i jedna od provodnih tema cjelokupnog teksta. Rano djetinjstvo, odnosno pitanje o vlastitom začeću, propitano je kroz nekoliko varijanti, od kojih je svaka moguća i nijedna nije konačna. Slijedi početak priče o čovjeku bez nogu, ispričana je putem objektivnog pripovjedanja u trećem licu, a u nju onda umetnut autopoetički esej o priči i pričanju kao Šeherzadinom sindromu, te odnosu autora i njegovih likova. Priča o Ademu Topalu i priča Adema Topala donekle se mogu razdvojiti na temelju grafičkog izgleda teksta, dakle tu su kurziv i normalni font, međutim rekla sam samo donekle jer i tako nam se priče miješaju. Tako, na primjer, u epizodi o Adi i ljubavnim pismima, evo ja ću sad pitam autora, ja uopće nisam sigurna je li Adi muško ili žensko. Muško, dobro. A možda. Dakle, to je to. Igra sa tekstom, naravno. Priča o Topalovom djetinjstvu u Konjicu i porodici prekida se razmišljanjem o pjesnicima i njihovom svijetu riječi, koji je, citiram, ujedno egzil njegovog pravog duha. Najveći moćnici ovoga svijeta ni najveće duhove nisu uspijevali istjerati iz tog njihovog edenskog vrta. To su logori njihovog izbjeglištva, od čijeg mentalnog terorizma isti ti moćnici zaziru i htjeli bi da ih vrijeme poruše i zatru ili da s njima račun naprave po svome nahođenju. Završen navod. S vremena na vrijeme tekst postaje ironičan, gotovo zajedljiv. Na primjer, meni se svidjela epizoda o organizaciji, pazite, kongresa supruga znamenitih bošnjačkih književnika. Skup je otvoren u tajnosti, rezultirat će zbornikom radova, tu su i djevojke mladih književnika, a jedna od opcija šta sa književnicima dok traje skup bila je da ih stave u staklene boksove. To je genijalno vidjeti. Kompletan roman je ispisan kao kolaž različitih narativnih oblika, fokalizacijskih i narativnih uglova, ispovijesti i eseja, ironije i samoironije, fikcije i stvarnosti, na kraju i kao kolaž priča sa različitim protagonistima u tim pričama. Ipak, kao središnja tema, izdvaja se pismo i pisanje u svom najširem značenju kao primarna ljudska djelatnost. Onaj koji nema noge, kako kaže autor, ima glavu i zna pisati. Zaključak romana ujedno je fikcionalna autobiografija Adema Topala, naravno kombinovana sa stvarnom autorskom biografijom, obogaćena observacijama historijskih događaja i ideologije iz vremena Titove Jugoslavije u kojoj se rodio i živio, te književnim reminiscencijama. Također, to je i završno predstavljanje umjetnika. Navodim. Topal piše bosanski kao što Kvintilijan piše latinski. Osjećate u njemu čovjeka koji zna jedino za snove, opsjene i privide, fanatičara heretičnosti, dakle pravog čovjeka bošnjačke rase, kod koje se čak genijalnost i prokletost, pa samim tim i ludilo, zbijaju u kristalnu kocku ispunjavanja jedne više dužnosti. Taj Topal postojao je već 100 puta u bosanskoj povijesti, ali uvijek nekako zaleđen
bio bitke protiv onih koji su dolazili k njemu da ga ubiju, da ga sažgaju samo stoga što se od njih razlikovao i to uvijek željeznom energijom, sa istom kolektivnom sviješću, sa uvijek istom hladnom, rezerviranom dušom na ljubaznom i nasmijanom licu. Završen navod. Sead Mahmut Efendić roman završava svojevrsnom oporukom, epitafom, jedinim kakvog može poželjeti književnik. I kaže: bio ja kremiran ili pak sahranjen, ima da stoji u zraku na nadgrobnoj ploči. Ovdje počiva onaj koji je bio način na koji riječi razmišljaju o riječima i koji je imao hrabrosti da bude drugačiji. Na kraju, ovo jeste roman u kojem autor razmišlja o autorstvu, lik razmišlja o likovima, jezik o samome sebi. Zatim autor razmišlja o svome liku, jednako kao što lik razmišlja o svome autoru. Čitatelju u svemu ovome je data mogućnost da pohvata sve niti ovoga teksta, te razmišlja u sve ostale instance teksta i o čitanju, recepciji i vlastitoj poziciji u procesu stvaranja književno-umjetničkog djela. I čestitam. Hvala vam. Hvala. I veliki majstor koji se zajedno sa mnom za narednu olimpijadu priprema za jedan ovako ozbiljan nastup. Nas dvojica smo odlučili da dobijemo zlatnu medalju u jednoj novoj disciplini skok, troskok u iz. Šalimo se. Divan autor, jedan sjajan čovjek, jedna literarna veličina koja se ne gura nigdje, a doći će njegovo vrijeme. Hvala. Dobar dan vam želim i dobro mi došli. Ovo što je rekao gospodin Ješić, to je samo jedan dio naših e-mailova koji će se uvjetno nazvati kenčijanja. Mi volimo kenčijati, jer u ovom životu smijeh je jedina osveta života koji nam najčešće servira gorčinu. I smijeh je jedna od dvije stvari koje je Bog poklonio čovjeku. Dakle, smijeh i vatra. Smijeh da ne poludio od ovoga pakla koji se zove ova planeta, i vatra da ne bi umro od hladnoće. Sve velike priče su želja da se zaustavi vrijeme i prolaznost života. Drugim riječima, da se zaustavi zaborav. Zaborav je ono čemu čovjek teži, pogotovo kad je on traumatičan, ali književnost, ona se bori protiv toga i ona njeguje i kultivira tu kulturu sjećanja, da se ne bi više ponovilo, to je više otrcana fraza. I kad god čujem tu frazu, onda osjećam nekakvu tremu da će se u još nekakvoj većoj formi ponoviti ono što se apeliralo da se više ne ponovi. Adorno je rekao da se ne smije više ponoviti, da se ne bi trebalo dogoditi više Auschwitz. Međutim, ono što se kasnije događalo još i u našim krajevima je demantiralo da je ljudski rod umjesto spirale koja ide prema vrhu, ona ide spirali ka samouništenju. Književnost je tu da upozori da čovjek, koliko god je samouništavajuće biće, ovo govorim zato što je to često light motiv u ovom romanu, tamo gdje leptiri dolaze umirati. Međutim, čovjek je jedno vrlo kompleksno, ambivalentno biće. On koliko god teži ka samouništenju, on će pred samim ponorom
na vrijeme zakočiti da ne bi došlo do završnog čina. To mi nešto liči isto kao kad moćnici velikih zemalja, odnosno nuklearnih sila, drže prst pred onom onim dugmetom, međutim neće ga nikada pritisnuti, jer bi to značilo i njihovo samouništenje. U podnaslovu, kako je profesorica Hadžzukić pročitala, stoji riječ da je to hipnagogična autobiografija. Hipnagogična znači, ovo sad čitam iz rječnika, to su vizualne ili auditivne halucinacije koje se čovjeku javljaju u polusnu prije usnuća. Ovaj roman je napisan, ja sam se dugo spremao da napišem ovako nešto što je fluidno, što je kao kad gledamo kroz prizmu u ogledalo. Sjećate se onoga filma sa Kirk Douglasom kad je on u jednoj sobi sa ogledalima i počne da puca u likove koji su njegovi. Mene je stalno zanimao ta vrsta romana koja surfa na liniji između straha i nade. Čini mi se, kad me neko pitao poslije smrti, tamo na drugom svijetu, reci mi samo, nemoj puno pričati, reci mi samo u jednoj rečenici, šta je čovjek? To što si iz te forme, iz tog oblika, iz te dimenzije izašao, mislim, ako bi došao sa nekakvom dunjaličkim nekim iskustvom, pa ga ostao sačuvanim u toj ahiretskoj nekakvom ambijentu, rekao bi čovjek je strah i nada. Strah je, odakle su ti elementi straha? Strah je, pogotovo na ovim područjima, što je tiranija uvijek vladala ovim narodom i nikada nije bila razvijena kultura tog javnog mnijenja, u kome se gubila glava onako kao što se sjeća mortadela tamo ujutru kad se sprema za marendu. A nada je ta, to je ta vražija jedna komponenta po meni. U jednom romanu Centrifugalni građani, koji je objavljen u Zagrebu, davno, 1996. godine, stoji jedna rečenica što se tiče nade, da je neoprostivo živjeti sa nadom, a da je bez nade nepodnošljivo živjeti. I onda me ljudi pitaju, pa kako ćemo, pa ne znam ni ja. Samo jest tako. Nada je često jedina spasonosna komponenta. Kad čovjek je jedino živo biće koje ima perspektivu, budućnost, projekciju te svoje nekakve budućnosti u toj nadi. Međutim, nada je najčešće obmana.